Mina Xichavo Hlongwane la inga ko ile studio xa BMP Record. Aye minjhani kwalani mi vona mi ri kona. Lo I la ke Baloyi ne. Lo a mbitwa Mr Baloyi kwala BMP Record. So na nkinga nyana serious la ka studio xa hina. Kuna single leyi nga huma yi vitaniwa ku ri Khomandlela ri nge so pelela. So that single you mean about I think it was 6 months so ngoma ya mina ni nga yi endla okay Ben Mayenga ni twa ayi endlile and the same thing hinkwato ya Ben Mayenga ni kuma sweswinyana single ya yena ya mina ni nga endla khale so na tatwa ku Ben Mayenga ni u yi teka njhani ngoma ya mina without my permission man twisisa loko a ku ri na problem a fene maybe an lavisisi ku ri n'winyi wa ngoma leyi mani kota ku ri ni nga vulavurisana hi if ngoma lena yi kuma okay if ya yena wa a nga releasang khale hi ta swi tiva ina ngoma yo karhi na hi nga yi chayi manje ina tingoma to tala na ta tingoma ta yena hinkwato ya ta hi release ta tiyimbela ka Facebook ma swi vona a ti posta sa hina a swi tiva wa yini yimbile ngoma yi nge teki tingoma ta vanhu van'wanyana if swi la hi ti createla swilo swa hina hi kota ku swi release ma swi vona so problem ya mina ta kumbela ka Ben Mayenga ni ku ri ngoma ya mina so hi ku already se mi tirhisini tatana ta endliwa xinjhani ma swi vona hi ku so ri na mese na pain ya ku ri ni tshame nkarhi wa ku leha from January until now ni ku ri ni plana ku ri ni tirha album ya mina ku ri na mi nkarhi wa mina ni release so ni ta release njhani already so se yi release wini ya n'wina and so i khale ni ri busy yona album vele so swi le ku nyikeni ka problem ni kombela ku if mina mi ri na matimba ku mi nga hi hlamula mi hi hlamula hayi a mi nyika mpfumelelo wa ku mi hi hlamula ku ri ne risimu rero hi n'wina mi nga ri endla and then mi ri endlerini risimu rero mina ni ri twe hi 9 December 2018 a swi na vhiki phela swilo leswiwa ku ri Sunday amakhwayeni a xawela so ni ti vutisini ku ri risimu leriwana khadi se ri endliwini yes vanhu va ri ku cineni president ya va n'wi rhandza and then na mina na n'wi rhandza mara loko se swi fika la ku hambi ni kha ni n'wi rhandza na yena se ni bayi xikepere a ni swi twisisi se lexi lavekaku tatana president hi kombela hi hlangana then hi vulavula ku ri ne risimu ri tise ku yini ka n'wina and then hi vona ku ri ne hi endlisa ku yini risimu ri se ku yini risimu le ka vona le va ri studio Ximani Xixiyani ri se ku yini le ka vona sa fikela se ri va ri album ma swi vona swa ku na hina hi tlanga risimu and then hi sungula ku yes go vona president yini a swi nge pfuni nchumu ma swi vona so swi kahle loko hi fika ka media and then hi rila ku ri hayi no hi hlangana na situation ya so ma swi twisisa leyo swa ku hi ta fika hi cha risimu ya wena u teka tinsimu ta hina hi leswaku wena hi wena a swi hi pfuni nchumu leswiya a swi hi pfuni nchumu se president lawa nga koho loko veni wa hi twa please u kombela u fika ka BMP Record and then hi ta vulavula loko veni a wu nge fiki u hi byela ku ri ne hi hlangana kwini ku endleka yini hi vulavula hi timhaka ta risimu ra Khomandlela ri nge za ri ku pelela hina la ku tiva ku ri artist leyi yi dumile yes ya mara why duma tingoma ta vanhu van'wanyana mandosisi so ilo busy na yi kha yi swa tingoma ta vanhu ta yi sala na ri kha yi duma ya mahlweni ti endlela mbiti tingoma ta vanhu van'wana but I don't think ri endlela ya right i teka xa munhu nga ri na permission ma vona swi na problem ngopfu ya muxakanyana walowo but ri na 6 months ri humile hi lo ri endla ri single ri huma ri publish wa ri huma and so already a ri twala too much maswona ri twala and then sende vanhu vo tala ti group chat so I think problem yi ve kwalani ku na loyi a nga tekarisa kwini ka un'wanyana ku ri hi le risimu ri nga tirheka na rona kumbe yena lo ri kuma ku sa tshama a khokha sa mihleketa ku a nga ri endla tindlela ta yena
ambo emela ngoma ya Xikwembu nere ku una Xikwembu ya bangoma ya Xikwembu ingoma ya Xikwembu le macinca nayo mara ya ngoma ya Xikwembu phela ngata kufanele kerekeni cinca ne hosi Yesu la n'wana va ro hosi Yesu n'wana wa rini maswona. So problem ya mina if ku ri ingoma wa nga yi banga khale va ku na swi lava na ku ri ni nga endla meeting na yena maswisisa mara na ri ndleleni ya ku ta ku ri ni kuma ku ri hi nga endla meeting hi tshama hansi hi vulavurisana vona ku ri okay i swi kuma njhani so a ni loko u ri na problem na maybe ku tsakela ingoma ya munhu un'wanyana wa meka xo ku hlangana munhu ku info ni tsakele ingoma ya wena mara a ni kombela ku ri ni lava ndlela ya yonyana me swin'wana ta edela swa mina maswona a nga ri na problem swo fana sweswo ku ti tela tingoma ta wena ti navelaka mara ya va byela vinyi va to hi ku bot kumbe usesi ko hi ngoma n'wana yi ba kahle a ntsakisa mara ni kombela just pattern leyi nga tirhisa yona ni kota ku ri na mina nga eda swa mina ni twa ku xota xa so ngoma liya na ku xin'wana xa kona vanhu va chava ku vulavula hala handle loko va kha va tikeriwa swilo swa vona so swa hi karhata ku va hi tlanga tinsimu and then minduku u ri twa hala handle ku ve ni wehe u nga rhanga u ta na swona ma swi twisisa. Yes, ali va famba mahlweni mara va fanekele ku kombela ka vanhu ku ri no hi twe risimu ro karhi ri kahle ngopfu loko no ri teka and then ni ri khomba la na laya and then ri wela ka mina and then ni negotiate ku ri ne hi vulavula hi ku yini swi endlisiwa ku yini. Hayi ku munhu fika u teka hi ku Yesu wena u famba henhla Yesu na vanhu lava nga ta fika va ku yimelela swa ku fana na sweswo ma swi twisisa. So no hi kombela ku mi hi pfuna swinene ka timhaka ta tinsimu leti hi tekeriwaka tona swa vava and then u nge chayi beat nandi ya munduku munhu a fika a ku tekela swona u xava movha u pfuka u yiveriwile swa vava u yo swi tirhela swilo leswiya na hina swa hi vavela hi yo chaya na mihleketo hi yo ta na yona and then risimu ri trenda and then munhu a fika teka a ti huwisa hi yona and then yena a famba a ya mahlweni hi mhaka ku u dumini obvious hi fanekele yi hatla yi duma hi ku hi yena a nga yi tirhisa ma swi twisisa. So i risimu yes hi ri tlangini vanhu va na rona and then va fika va hi sendela tona risimu leriwa ri fana ra wena tona risimu leriwa ri fana ma swi twisisa. Leswi vulaku na vanhu lava nga hi sendela swi komba ku loko hi supporteni then va hi yingerisa swilo leswi swi nga kuteni le handle ma swi twisisa. So as a belief man swa hi vava swilo leswi nga ku endlekeni n'wina ti-artist kumbe hina ti-artist loko swilo swi onhaka a hi vulavuleni hi nga chavi ku mani u dumini mani a nga dumangi loko swilo swi onhaka vulavulani and then mi kota ku pfuniwa. Intiso lo and then vanhu vo tala va chava tingoma to tala ni titwaku sayitini ra vutatisi to tala yona ni va ni vitaka swidyo swin'wanyana va ku ri tana mi ta hi pfuna swo karhi na swo karhi niya ni twa tingoma to tala ta vanhu ka swidyo swo karhi and va ri ti-project ta khale vanhu vo ti teka kwalaho va ti release nkarhi hi xihatla ku ri loko se va release va ta ta vona ta sayitini ma swi vona. So loko na tingoma to tala na la hi kwala sayitini ra hina ni nga titwa ka vanhu van'wanyana se already se ti release wini vo disiya ka fika tin'wanyana mara to tala vo fika va yi tingisela va suka va ti endla maybe loko mangoma va ti endla so swin'wana hi miyela na hina hi ku raise so swona this thing leyi kha teka swi kha swi famba fika va teketela swi ndla ku na hiwa or ngo hina hi famba hi va swa vanhu van'wanyana manduzisi a hina swo swi tirha hina ku yi tshame stage leswi vulaka hina hi cinca tingoma ta vona hi ndlela yaleyo ma swi twisisa. A swi kota ku ri chaya life ro huma mi swi twisisa ku ya hi rona risimu leriya mara a hi endli sweswo hi create beat ya hina and then hi yimbelela ma swi twisisa ivi munhu a suka a create beat leyi hina hi nga yi endla a tlha yimbelela hi leswi hina hi nga yimbeleli swona o fika a cinca ndla ti-touch up tetiya ma swi twisisa leswo ka swi nga ri swona. A hi ali yesi ha ri ku tlakukeni ma swi vona. So hi ta tlakuka njhani munhu u teka ngoma ya hina a fika a cinca le sweswo loko mo fika mi ya vutisa u ta twa ku ri hayi hume hi 2001 ma swi twisisa ku ni risimu leri a nga fika a ri teka sweswo ra 2018 ma yi twisisa hayi leriwani ni ri chayina na inani ma swi twisisa a nga mi byeli nchumu no a hi swona hi ta ku byela nchumu hi ku swi swa hina mateketela hi miyela se namuntlha no a hi karhele mani na hi khona mani wo kombela vanhu va ka hina loko
mi twa swilo swi nandziha hlanganiseni na vanhu va swilo sweswo and then va mi twanana and then va mi nyika swona a nge ali swilo leswi a swi dyiwi man loko ndzeni mi nyika swi komba ku na mina loko ze ya nandziha ka n'wina swi komba ku na mina ni pfukile ma swi twisisa loyi ze yi nga nandzihi swi komba still na ha wini na mina mara loko mi teka hi nga vulavulangi hi ku n'wi mi dumini hina a hi pfuki va ri munduku ma byi vona lebyiya byi yive tinsimu ta vanhu ma swi vona byi yive tinsimu ta vanhu byaka mina phela mina ni nghozi ngo phela no a khona man hayi no kombela please tinsimu ta hina a swi vi swo hetelela ka BMP record ku va mi teka tinsimu ta BMP record a swi vi swo hetelela please no inkomu hi fikini am gimamusi leswo tala hi ta twa hi vona president leswi va hi hlamulaka swona ku ri va ri yini hi ndlela leyo hi leriwa risimu leri hi vulavulaka hi rona inkomu khensile Comandante,